to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runial Debbarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. Ang Mochang Runial Debbarma Kaitonni Mungui Semaitangi Sazawo Ang Barot Elembagni Bisingti Khazak Kerongno Poito Kubui Tai Khorok Bomui Sazawo Ang Barotni Phan Keplai Tai Kethalai Mungno Naikolui Tononai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Baratni Elembag Tai Kerongni Bisingti Kirima Kerei Klai Eba Bagsano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kebo Khoroksa by Gedalei Eba Huizagei Samung Tanglak Ani Thani Yafarzak Hankor Kokchap Nokni Charipang Adong Okrani Barjano Nangui Nangyawui Keboni Bukak Funugui Eba Huizagui Samung Tanglak Hambai Jotono. Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the Executive Committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. Ang Mochang Chandra Kumar Jamatia Baba Goriani Mungtui Somai Tangai Sajago Ang Bharat Elembakni Bisingtui Khazak Kerong No Puito Kubui Tei Khorok Bomui Sajago Ang Bharatni Phan Keplai Tei Kathalai Mungno Naikolui Tongnai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong ni Samungno
जतनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो साजागमा एबा साजागिया खालाय एबा केब खरकसा बाय गदालै एबा हैजागै सामों तांग्लाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककचाबनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबनि बखाक फुनुगै एबा हैजागै सामों तांग्लाक जतनो खुलुमखा हामबाय Yapharo, tai sinoro faimanjak faijak, sini hasteni muntri, sini bonam gunang sar Bishwekitu Debborma nobo, hamba Yapharo, tai sini honorable chairman TTAD sini borom gunang sar Boboranjan Riang nobo, kulmung tai hamjang Yapharo, tai sini former chairman sini sar Jagadish Debborma nobo, hambai te kulumung yafaro tai former CM sini borom gunang sar Purno Chandra Jamatia nobo kulumung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gunang sar Ranjit Debborma honorable MLA sini borom gunang sar Bishwajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gunang sar Robindra Debborma the former EM sini borom gunang sar Komal Koloi nabo kulumung te hambai yafaro tai oro faimanjak faijak sini Tripura hasteni sini law secretary nabo hambai yafaro tai sini TTAD sini honorable CEO nabo hambai te kulumung yafaro tai oro faimanjak fainai joto Tripura hasteni joto lukurok nabo hambai te kulumung tai ani colleague joto MDC rok jara faimanjak fainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok no bang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok no bo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini faimanjak faijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok no bo hambai yafaro tai sini joto media ni adong bubukjik rok no bo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete engkha sini CM ni tai sini masa borom gunang honorable executive member sini borom gunang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono thansani phanbai tiprasani phanbai je Tripura Motha Party no taisa biswas khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAD taisa asu rombagi joto Tripura hasteni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro kaungi nongni phanbai si omo sombobunga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asugnani Tripura Motha Party taisa দ্বিতীয় বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগ্রানি তেবো ফান bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai ti prasad thansani phanbai bubagrana uklukti phanruman bisingtini tini sing oroma asu taisa omone bubagrana hambaya poro bubagrani sori haimyang tongkisa omone bol treatment thangja mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omone sing jotto bini bagi haino hai diai lainai bin bagi suri lainai karon ki bonasang kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobisot jing sasangnai Triprasani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Triprasa lukurongni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 bochoro অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যত বে কথালাই আন যত কলিগ রবে কক সালাই যে সিনি
MDC jara okra rok tongnai okra jagra rok tongnai sini MLA je okra rok tongnai tai je sini party head rok tongnai tai joto MDC MLA rok bai joto be kuthalai no sing o taklai ni 2026 ni TTADC administration no tebo kuching khainai ching sasa khlainai ebong omono samaibo tongnai জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বুসাই তংনানি আপদে বিপদে বুসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম চৈনা সিং সাজা খালাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনে ইয়াগুলো গোবাং মাসং অলরেডি প্ল্যানিং চাবলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজানাই নাংনাই जों अलरेडि म बुबाग्रा बाय प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुंनो जों खायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडि जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एबं मिडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो मिसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताउते बुहुरक ताइ जत अक्रा चाक्रा जत सिक्ला रंनो जत बुमा रंनो मन ताइसे नं पाइपलाय हामबाय ताइ जत सिनि अक्रा चाक्रा रंग अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बार जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय मगे नंनो पाइपलाय हामजामु ताइ चिबा याफरो ताइ आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि ब आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबो तेबो आसुक थाय कतर जे सीएम पद आसुरुम बगे बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी अनि जत तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत तिप्रासारनो आं पाइपलनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि अनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जतनो हामबाय उबैके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना अनि थाइजथानि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जतनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरं गुनांनो ताइ थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जतनो न चाइ थांना बगे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरं गुनांनो ताबुक चिनि बुसकांगो थाजाथानि ककनारागान चिनि TTADC नि चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसार सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरं गुनांनो फादि जोंहाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थेम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTADC नि folk music college ni student rok रोजाबनाय बरं लगे जोंबो लगिनाय जतनो बासावि किसा लगिनान बागै आं कयो
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हाँ